it's always a real special thing to greet Hōkūleʻa. To be able to have her in Kaunakakai or on our ʻaina is a good thing, especially now because she's going on this worldwide sail. We wanted to lend our mana to the Voyage. Ia hau oli e ike nā po e kamali I maka uapo. E kahe ne a mako e pai u kau aina. Hawi ka le kukui o mako le kaulana. It was important to us to have the canoe here so people know it's their canoe too. Ua ike ia ki ia pilina maluna o ka waʻa kekahi. Ua holo akula kekahi mau kānaka ʻohana Molokaʻi, a hui me na kanaka holokai o Hōkūleʻa ma Lānaʻi. Nā lākou I kau aku makamoku, a kōkua ia Hōkūleʻa I kona hōʻea ana aku I Kaunakakai. E mau hoa mai ka wā mamua, holo mua lākou ma Hōkūleʻa. No Molokaʻi o anakala meo me kana wahine, me kana keiki. O e kolu o lākou, e kolu o ka ʻohana a heo. Kai kuana, kai kunane, me kai hoa hanau. So e kolu o lākou. A leila o wau me kumu makua kane. Po mai ka inui ke la. Going up! Eia ho, o iai o loa ki ia pilina o hana kanaka, ua ike pū ia ka pilina ma waina o Hōkūleʻa me Molokaʻi. No leila I ike lea aku ai ka poʻe o Molokaʻi, I ka waiwai e kokua a komo I ka holo waʻa ana, me ka hoʻokipa ana aku ia Hōkūleʻa, iaia e holo ana I Kaunakakai. It was and still is to me the most beautiful vessel that has ever graced our harbor. She like pulls you in, you know? It's like you feel that connection, you're connected. So you want to be a part of it, and that experience never gets old. I think she'll leave more strong than she came in because we will have lent her our mana, and I think that's important that every island lends their mana to the canoe. Mea nui e mea ho mau maho. E pone hukai e ike I nā hana like ole o nā poe like ole a puni ka honua. Ike a mako ke lawe ka mea wai wai e nina hoki a lako ka waiwai a mako. He ʻohana nui kako ka honua. Nā Hōkūleʻa ka mea ke kui e kui ka lei. O nā aupuni a paupuni ka honua o mako nā pua. Pia ka nao I ka hau oli. O hoi mai Hōkūleʻa I Molokaʻi nui ahi.